philosophy. 'Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. And they watch the way I move, from my head to my shoes, and all the girls know my name. I know in their hearts they wish and dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my playboy philosophy. 'Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and they dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. All the people everywhere, everybody wants to hear my playboy philosophy. 'Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. It's true, my gold ring is beautiful, and everyone wants one. Everyone wants to have my style. In the club or on the street, everybody that I meet wants to learn to play my game. And they watch the way I move, from my head to my
Playboy philosophy. Cause I look like stars when I'm smoking my cigar. They wanna be just like me. I know in their hearts they wish and they dream that they could be like me. But if they want to know the truth, it's true that I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind, and I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. I'm the natural playboy of town, and I am blowing every mind, 'cause I'm one of a kind. I'm the coolest dancer around. The lights are shining down on me, so everyone can see the natural playboy. Fuck it, we'll do it live. Hello. Quick stream hynna. Really quick. And 8:15ish. Dwi isio nôl rhywun o'r train station. Rhaid fi... Helo. Fel arfer, dwi'n cael gwers piano dydd Llun. Rhaid fi ganslo. Anyway, digon o'n bywyd personol fi. Gobeithio bod pob yn iawn. Dwi isio chwarae mwy o hwn, cos let's be honest, dwi'n mynd stream yn osfori na dw. Efo'r gem fawr ar y gweill. Am I right? Dyn ni'n mynd erbyn y gelyn, unwaith yn rhagor, yn erbyn y gelyn yn y pel droed. So, dwi'n meddwl, dwi'n mynd streamio hynno, bydd hi'n dim echra. A dwi'n joio Ocarina of Time. So, dwi angen mynd i'r test mewn. No? Dwi'n mynd bod strat. So, oedd stream eitha fi reit boring, yn diwedd. Os eisiau gwneud lot o boring. Alleen maar nee, weet je wel. Speedrun again. So, gonna be square health. Doing that. Bod dim gynna ni. Ocarina, caneuon. Go iawn, dwi'n eisiau build that, dwi'n eisiau
Varia song yma. Hel bod dim efo yma. Got mask y ffoi yma. Theas nôl yma. Bod yn death right. O, ti'n mynd dal o? Yn esbyn y lot o'n. Aw, lawr y zed. Got me milk. Goron's bracelet ar ôl. Fwy i fi gallu cael. Flower bomb. Sarina's thing hwnna. Hwnna gynta? Help the boy man. What's sign in jou? Hello, sign. Hello, sign. Identity sign. Should be fine. Okay. Okay.
Yay, som dusje. Yes. Zullen we? Wacht gewoon. Calm down. Oh. Oh. Come on. Come on. Hot. What a hot beat. Wow. Yeah. Yahoo. What a nice tune. Just like that, my depression is all gone. Something just came over me, so they wanted to dance. Yeah. Yeah, I am Darunia. You pass the guns. What? Ooh, okay. Yay, Darren's bracelets. Yeah. Just stick. Come on, be the sticks. Deal with sticks, we get. We doen wat patsen. Gaan we patsen ze met. Oh, okay, so allai hynna. Opa, oh, spare. Hello. Talks on. Oh, we should help you. They should help. Okay, så hon är rätt där. Ah, så tapp. Rätt där. Vet du vad din är, man?
house. Ew. Who's spending the lost woods on? Okay. Good to know. It's far faster than November. Ages got geir around there. Okay. Okay. What are you gonna need them on? I got one. Remember that. Whoa! It's nu stopp jag va? So yn gwachio fi'n gwybod beth dwi wedi wneud nesa. Okay. Dwi'n yn talu bom fewn hwnna. Sy'n hwn. What? Class? Yay! Okay.
Dwi'n mynd i fod y boi nath i o tro dwytha. Allan o yma. Death Mountain. Okay. Oh, come on. Oh, ze doen al honnen. Yay! Was? Oh, de bugs. Er zijn al bugs in het ding. Hè. Oh, de bugs. Zijn ze weer heen door bugs. Ah. Laat Yes.
Class. Ideal. PC parts yma yn really nice. Dwi wedi trio chwarae gem a lot o weithiau. Fel arfer trwy emulation Project 64. Ond ti'n meddwl dwi'n mythu beth o'r combat? Class. Oh, class. Oh, hello. Okay, I'm gonna be awr a hanner ish yn hwnna. Okay, lle dyn ni? Cymeryd fod o'n revolver rownd. Hein. Oh, looks like the mini lava bits around here. So watch your step. Mae'n syth fi'n yr eiliad yn dyna, yndi? Oh my god. Oh my god! No! Run away! Run away! She health fama though. Dwi angen y shield arall. Oes, dwi'n safio. Sef.
Sybyn. What? Styr mi tym się? Okay. Run. Okay. En ook ermee weer met die aan torre. Ooh. Oh my gosh, ben ik al me. Glas. Ja, zo dan. Die moet hij ownen. Wat? Zo maar. Oeh. Waar gaat het gaan? Ça va, ma? Wat ben je hier? Ik wil meer thing wet in de...
O ne? As. Vamos. Ne? Af! Allee? Mis niet zo. Oh my god. Woo! Okay. Sy'n gwerthu fi.
Nou was de prester. Ja. Oké. Was? Ik wil er nog in het dit. Finished. Oké. Huh? Oké. Aha. Yes. Big brain.
Okay. So that's pob. Oeh, bist winnen. Zien wat we met verrangen. Yep. Yay! Yay! Oh shit. Okay. Okay, fine. Czy na co, na co? Ah, okay. Big brain moment, son. Ah. Hmm.
Ella ddim. Oh. Eu sei. É. Oh my god. Nada. Oh shit. Volgens mij. Oh my god. Ah. Oh, hello, daar zit Geo. Schon gleich die.
It's all about the Final Fantasy. Oh my god! Okay, it's all about the Zelda one. Relationship. Best relationship with Final Fantasy over. Best friends with Zelda now. Oh shit. Is that? Ti'n mynd? Ti'n moyn peth? Ti'n moyn peth? Ti'n moyn peth? Legend of Zelda, dwi'n dweud, lle ti wedi cwrdd amdano fo? Mae o'n very niche. Oh my god, ti'n mynd. Dwi'n meddwl eitha'r developers yma'n bell iawn. Dwi'n efo lot o promise. Dwi'n meddwl dwi'n ffordd iawn. Yes! Master Sword, let's go! Master Sword! Oh, no. Bomb bag. 20 bombs. Yes! Guess y ddylia mi gallu... Chwythu hynny fyny, ydw i eisiau fyth o fenna dwi? Ydw i angen mynd I fenna? Beth gorau dwi wedi gwneud blwyddyn yma ydy'r investio fo'n recharge. Ta be? Ia, ond hefyd de, top tip de, powerbanks. When it sees red. Ooh, okay. Dwi'n teimlo fatha dwi'n mythu stwff de. Na, dwi'n pro... Dwi'n pro rechargeable batteries hefyd. Oh, nah! Do we go and talk around? Shit. Got bach a time frame here.
Dwi'n holl far rownd yn dyn do. Fatha noob. Os gyda chdi brand of choice, dyd ti? Dwi'n all about the... Dwi'n all about the Amazon Basics, de. Ac gyd i ddweud rhywbeth am Jeffrey Bezos, de. He knows how to make a good pair of rechargeable batteries, de. Mae'r Christmas decorations wedi fyny. Wyt ti'n y pobl na sy'n neud o ar y gyntaf Rhagfyr? What? Oh, dwi wedi wast amser. O'n i'n angen hynna gwbl. Ni literally ddim angen hynna gwbl. Oh my god, 25th? Y ffrind gora fi'n neud o ar y gyntaf Rhagfyr. Ac o'n i'n meddwl hi'n insane. 25th? Dwi'n dal yn chwarae... Dwi'n dal chwarae fo syniad os dwi'n boddran. Dwi'n di penderfynu os dwi'n am ar dyrnod tŷ fi. Ond, look ar ond ma. Lle mae'r ond ma'n mynd o'n. Wyt ti yn ardurno y 25th o Tachwedd bob blwyddyn? Hynny yw. Wyt ti wedi bod yn ei hyn heb y babi? Ta, ai hwn ydy'r gyntaf chdi wneud ar y 25th? Wyt ti'n mynd full hog gyfyd? Wyt ti'n mynd balls to the wall? Let's get this cheddar. Oh my god, yes. Ta, wyt ti bach wysid? Be dwi'n gofyn ydy pobl yn dreifio i tu chdi i weld gweliadau chdi? Wyt ti'n lefel yna? Ond fel yma, dwi'n mynd i gogon am dolyg. Os dwi'n gadael fy'n rhywun sy'n haid nhw. Fair enough. Oce, ddim yn swnio mor nut o'n i'n meddwl lle. Ges i'n anreg dolyg gyn ffrind fi blwyddyn dwytha. Nath i brynu coedan dolyg i fi. Cos o'n i'n meddwl o'n i'n sad a ddim yn cael coedan dolyg. Nath i brynu coedan dolyg drud i fi. Bach yn gutted. Ain't gonna lie.
Oh my god, pan wnes i na? Dwi'n ffeindio health. Health. Dim health. Dwi'n gwneud tad eto. Prefer the cash. Ei. Dwi di... Mae gan rwan di gweld y cwestiwn controller. Gen i confession i wneud. For legality issues, no N64 fi, which di chwarae Zelda ar. Hwn ydy'r N64 fi. So os di Twitch police yn dod, hwn ydy N64 fi. So. Gyda fi ddau controller. Gyda fi hwn. Gyda fi hwn. Sef USB N64 controller. Very nice, ac yn gweithio'n dda. A mae gennym fi hwn. Retrobit N64 controller. Really da, really nice. Ond, mae'r dead zone yn y port yma yn dodge. So, dwi wedi prynu Xbox Series X controller ar sale, ar Black Friday sale. So, dwi yn chwarae Zelda ar Xbox 360, Xbox Series X controller. Ond, dwi yn chwarae Zelda ar hwn. So, os di rhywun yn Twitch yn watchad fi, dwi chwarae'r widescreen HD version o Zelda ar hwn. So. Yeah, mae gennym fi box o controllers o fyna. Mae gennym fi bob math o controllers. Ond, so be, mae gennym fi... So, mae gennym fi... Hwn yn official fyd. Official Pikachu controller. So dwi'n iwsio hwn. Hwn ti'n iwsio gyfer Switch i chwarae Smash Ultimate. Ond dwi'n iwsio gyfer y Dolphin Emulator. So i chwarae GameCube games. Hwn yn wych. Gyda fi, fatha chdi, Morgan, gormod o retrobit controllers eraill. Ond, ta be? Mae hwn sy'n neis. A mae o'n mwy manwl. Fatha pro gamers fatha ni, da ni'n licio bod yn manwl. So, yeah, so dwi ar hwnna. O, ti di sylwi ar cadar fi? So cool, magnetic. Yeah. Right, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, eis i amdan The Frost, Arctic Frost Blue, the Frost Blue nes i amdan. Rheswm eisiau mae Frost Blue ydy hwn oedd y cadar hata XL ych gallu prynu. Os o'n eisiau un lliw neis, so wedi costio 60 pint yn fwy. So, eisiau am y Frost Blue. Ella rhai fi newid... ella, tio. Ella rhai fi newid colour scheme fi. I fynd efo fo. Dwi'n mwyn gwybod to. Dwi'n mynd i penderfynu. Ond, hwn yn XL, hwn yn cael ei wneud for the larger gentleman among us, a.k.a. fi. Dwi'n 5'11" a dwi'n really tew, a hwn di cardar mwy o cyffyrddus dwi'n rhoi eistan. Cofiwch iwsio voucher code Emrys Hobo ar checkout Streamlabs, sgwrch o dda, am 0% off. Ond, na, seriously, o gynnu fi X-Rocker chair, fel gamer chair o Argos, 2 flynedd yn ôl, £150.
shite. Absolute shite. Was not made for the large gentleman. Hwn, dwi digon o le. Digon o le. Digon o le villa. Digon o le villa. It's a very comfortable chair. Well made. Sturdy. Allai tiltio yn ôl. Oh, fucking hell. Allai fynd ôl. Allai fynd mwy yn ôl os dwi isio. Faint yn ôl allai fynd. Oh my god. Dyn ddim yn saff. Allai fynd. Fel relaxing. Allai. Pwy dwi eisiau relaxio. Chwarae. Just chwarae fel relax. A wedyn, pwy yn gaming time. Shit. Pwy yn serious gaming time. Chwarae Worms neu beth. Upright. So, very good. Ella ydych chi wedi clywed amdan y brand yma, Secret Labs yn nhw. Emrys Seal of Approval. So, geis i email gyn Stream Elements yn ddiweddar. Mae gen i fi one promotion pending. Lle ddangos y sgrin? Ti'n meddwl lle ddangos hwnna? Stream Elements, de. Eisiau fi fflogio rhywbeth i... Beth yw da? Reid, dwi'n... Faint oedd y cadar? Oedd y cadar yma yn £443. £434. Ond, dwi'n gwybod ti'n mynd, oh my god, de. Free packaging, free post and packaging. Free. A mae gynnu fo 3-year warranty, dwi'n meddwl. So dwi'n gallu talu cael 5-year warranty. Dwi'n meddwl yno. Bargan. Mae'n bargan. Mae'r cadar yma officially werth mwy na car fi, wan. Dwi'n dreifio Buter, de. Dwi'n dreifio Focus 1.6 2007 plate sy'n newid pasio am y ti. Mae'r cadar yma yn well. Mae hwn, very nice chair. So be? Mae'n diolch. Dwi'n eisiau dweud diolch i chi. Nath chydig iawn. Ydych chi'n gwybod beth talu am y gadar yma? Ydych chi'n gwybod pwy nath talu am y gadar yma go iawn? Dwi'n let you in a little secret. Dwi wedi bod yn streamio lot dros y blwyddyn. Gas, pwy nath talu am y gadar yma? Ia, da chi'n iawn, fi. Fi dalodd. Dwi'n mynd i wneud gymaint hynna o bres, no way. Oh my god! Hwna'n rhy rhad. Ble mae'r babi ma'n rhy rhad. Dwi wedi dweud, os dwi wedi dweud unwaith, dwi'n canwaith. Ble mae'r babi ma rhy rhad. Nes i drwsio fel ddoe. Pan ffwc nes i drwsio hwn? Was am. Mae gynna fi de. Mae gynna fi syniad am channel points, iawn. Dwi isio chi feddwl amdan hwn, iawn. Mae free mug, iawn, yn 2.5 million credits, iawn. Mug am ddim gyda fi, real life mug, iawn. Ond, am 2,499,99 points, de. Mi fydd yna fideo yn dod fyny o hwn, de. Here first, de. Christmas only, de, am 25,000 credits, de. Fydda fideo yn chwarae Tylluan Wen yn ei gyfanrwydd. Mae Tylluan Wen yn awr a hanner. Fydda i sitio fyny stream nesa, de. Clwa fi. Hwna, dwi am wneud the ultimate channel point redemption.
Na i ddisgwyl hwn off-fan cyn deud yn beth. Dwi eisiau mynd trwy'r dro. What the hell? Be? Iawn, diolch yn fawr. Iawn. Be ydy pris? So, dwi'n meddwl chi'n clywed i gynna, de. Christmas only channel redemption points fi, iawn. Dwi'n decidio faint eto, de. Mi fydd y channel point redemption yn redemptio tylluan wen yn ei gyfanrwydd. Y tylluan wen, iawn, yn... Faint o hir ydy tylluan wen? Mae tylluan wen awr 16 munud, oce? So... Dwi am... Neu channel points. Faint... Mwyn chwarae fideo awr a chwarter y stream fi. Faint o channel points ddyle hynna gymryd? Dwi isio chwarae channel points redemption lle da ni jyst yn gwachio tylluan wen. That's the dream. That is the dream. So... Dwi eisiau gwneud watch-along tylluan wen rhyw dro gyda llaw. Sa hynna well. Be sy'n gorau? Tylluan wen fatha channel redemption. Ta tylluan wen. 20k! Ta neu watch-along tylluan wen. Dim ba. Ti gwario fo'r crap. Os sa chdi'n safio, sa chdi'n mynd bell iawn o cael mug. Neu cael free sub. Na, goes, sa ddim. So... Mi fydd ble mae'r babi yn codi 1000 wrsos nesa. Mae 2000 yn ble mae'r babi yn hael. Yn hael iawn. So... Iawn, mae'n nhw'n chydig bach. So, tylluan wen, ydw i'n neud o'n channel redemption point, ta dwi'n neud stream gwatcha tylluan wen? Ti angen 3 blwyddyn i cael 1 million. Oce, fair enough. Ella na i feddwl am newid hynny. Nes i golli channel points fi gyd heddiw. Nes i golli channel points Limmy fi gyd heddiw. Dydy. Fel fellow Limmy watcher. 24k lawr y draen. 24k lawr y draen. Yr un dewis cynnion oedd o. Toedd o'n neud 77 o cynnion. Nes i 24k. Na fi gyd. Crap. Stream. Oh my god. 625. God, ti'n mynd big. Ti'n mynd am y VIP, wyt? Fe gath o 70, do? Ie, 60-69 yn si fyd. Iawn, tylluan wen, Christmas stream, watch along. Plan. Iawn. Dwi'n gorau gorffan the 8:15, so dwi eisiau gorffan hwn. Really. So...
Da ni yma am chat. Da ni yma am... Oh my god, dwi'n gweld chat yma. Da ni yma am proper... gaming. So be? Going for it. What? Okay. Morgan, dwi'n mynd i gofyn I chdi, be di profiad, be di hanes chdi efo Zelda? Dwi'n misio decusit. Ti'n gwrdd? Na wast o bres, ond dweud. Does gyda chdi ddim Zelda? Diddorol. Diddorol. Dwi wedi chwarae Breath of the Wild. Ie, mae hwn yn PC port. Is die sleitio fod o'n... No, just PC ports, dim ond Flash. So ti'n cael y ROM greiddiol a ti'n reid o yn y software yma. A... O, ys di chwarae NES. Ys di chwarae mod, ia. Ond ia, ni'n dweud y stream o blaen. Dwi'n mwy o Final Fantasy guy. So dwi wedi chwarae Zelda 1. Dwi wedi chwarae Zelda Link to the Past. A dwi wedi chwarae Zelda Breath of the Wild. Joio nhw gyd. Obviously. Beth wedi neud efo hwnna? So dwi wedi reid... Stad. Diolch. Jumpio on. Oh shit! Ond rhai fi ddeud Dwi'n meddwl dwi eisiau shield yma oes. Beth dwi angen neud efo ymlaen?
Have we head into Skull? O, dwi yn darllen walkthrough gyda llaw. So Skulltilla you probably didn't snag earlier. Well, facing to the Skull, go to the right side of the room. Okay, siwna. F it. Ah! Oh my god! Ddim angen cael hwnna. Ddim angen cael hwnna. Oh my god! Ond ia, mae hwn yn hwn yn gêm reit bwysig yndi. So, o'n i'n meddwl, so well fi cael go yn efo. Oh, fuck off. Be di gol o'r gêm? Well, actually, diolch yn game, mae'n adventure. Mae o yn... Da ni wedi deffro o'n coedwig, a da ni fod i achub y byd rhag sand thief. Wrth cael Triforce of Power. Basically. Basically, da ni'n just yn safio'r byd, basically. A da ni isio magical crystals i gallu mynd fewn i capal i fynd â ni fewn amser. I gallu cwffio sand thief sy'n troi fewn i fatha mochyn. Hynna, basically. A os di'r sand thief mae Ganondorf dyn fo yn llwyddiannus, mae beth yn ddrwg yn digwydd. So, da ni'n hel stwff ar hyn o bryd i gallu mynd fewn i'r lle yma. Temple of Time. Dwi'n meddwl dwi wedi esbonio fo reit da i chdi yna do. Oh my god, oh my god, oh my god. Yes! So ar hyn o bryd, dwi'n Death Mountain mewn rhyw ogof, a dwi angen cleario'r ogof yma i'r rock people cael mynd yn ôl yma, cos mae rock people yn bita rocks. Ond rocks fan yma maen nhw'n licio wan.
So, dyn ni angen rhyw carreg special o fama, ruby special. Mae hein just yn bats ar dan. Dwi'n mynd dall lor hein. So hyn y bryd, da ni'n kid Link. Fi ydi Link. Y boi yn y dilla green ma ydi Link. So ni'n cael hwnna i gyd. Funny joke, Dudzy. So, beth sydd ddim yn joke, wan? Beth dwi'n mynd i'r boss, ma, wan. First time... Oh, shit. Okay. Oh, dwi'n leitio, dych chi fawr. Oh, mae soundboard fi off. Yo, first time, man. That's how I roll. Oh my god! King Dodongo! Oh, fuck off! Ti'n meddwl dwi'n methu beth o fama? Ti'n mo un peth? O, un hit i'ch neud. Ty dyma, cwffio fi'r diawl. So be it. Ai ffordd ta.
reit hawdd. Dwi'n mynd i ddyfaru dweud bod hwn yn hawdd o'n. Oh my god! I fi di'r best gamer ever. I fi di'r best gamer ever. Hey, Craig iawn. Ti ddim yn mythu fi bod yn best gamer ever. Oedd hwnna'n Summer Games done quick speed hwnna. Mine's for 2. Yes! Class. Heaven. Oh, met me. It's me, Darunia. Well done. Thanks to you, I can once again eat delicious rocks from the Dungo Cavern until stomachs burst. What a wild adventure. It will make an incredible story. I can't believe that the Dungos suddenly appeared in such great numbers. Whoa, diolch yn fawr iawn I Dudsi. You're subscribed. 7th me 7th heaven. Aye. So be? Ti'n mynd cael hwn am ddim. Ti'n mynd cael hwn am ddim gyda fi. Ti'n mynd cael hwn am ddim. Free channel point redemption. Diolch I Dudsi. Pawb yn y chat, diolch I Dudsi am hwn. Hwn am ddim. For my own channel point pockets. Dwi'n ei hwn I chi. So. Never give up. Gwybod actually never give up. Dudsi, 7 mis. Diolch yn fawr. Okay, oh, hwnna'n. And this still must have been caused by that Gerudo thief, Ganondorf, or your sand thief. He said, give me the spiritual stone, only then will I open the cave for you. You know that, risk your life for us. Kid, I like you. How about you and I become sworn brothers? No, there's no big ceremony involved. Just take this as a token of friendship. Yes! Fuck, bună. You obtained the Goron's Ruby. This is the spiritual stone of fire passed down by the Gorons. You don't know what he means by sworn brothers, but you've collected 2 spiritual stones. Only 1 more to find. Brother, you'll keep brushing up on your skills as you travel, won't you? You should go to the Great Fairy at the top of Death Mountain. She will power you up. Oh, dwi'n gwybod lle mae fanna. You did great. How about a big Goron hug, brother? Woo! Class. Done. Tick off, Savio. So, ydw i'n gallu gwybod beth dwi wedi gwneud? Done, done, done. 24 o skulls na. Bombs. Hinia. Class. Done. Very productive stream. I'm very happy. Very happy with today's stream. So,
Dwi'n gadael i fanna, cos dwi eisiau mynd i nôl rhwng y train station am 9. So, a dwi eisiau mynd i Tesco Bangor i nôl pop. Diolch yn fawr iawn, pobl oedd joinio. Obviously, fori, fydda i ddim yn streamio, cos mae'r hogia yn... Mae'r hogia yn trechu'r hen gelyn fori yndi, so allai ddim streamio adeg ynny. So, ia, dim eich am tebyg. Dwi'n joio hwn. Dwi'n joio hwn yn mwy na dwi'n joio Overwatch 2 a COD. Is i trwy massive fairs o Overwatch. Dwi'n dal yn chwarae Overwatch 2 off-stream. A Cymru byn Lloegr, yndi? A Cymru byn Lloegr yn hollol. Ie, a Cymru byn Lloegr. So, lot yn ymlaen fori. Lot o... Ta beth, dwi wedi meddwl am live watch-along, de. A dwi ar TikTok gorfod yn sbio ar y pobl nas yn... Fatha ffocin Mark Goldbridge a felly. Dwi'n digon knowledgeable yn ffwtsbol i cael get away efo fo. Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd fori. So dwi'n gwybod, so dwi'n betio. Ta be, Mark Goldbridge, he's best of the bad bunch, de. Arsenal fan TV, y boi bold na yn Liverpool. Maen nhw waith, dwi'n meddwl, de. Mae'n chydig bach o head not in his ass efo Goldbridge, de. Dwi'n meddwl, mae'n gwybod fod o'n spouter shit. Mae'n un boi Lerpwl pen moel na, a boi Irish Lerpwl na. Maen nhw'n infernal. Ond mae fans Lerpwl yn different breed, anyway. Arsenal fan TV yn waith. Maen nhw'n awful. Iawn. Dwi am i throi hi. Dwi eisiau pi cyn dreifio. Pi then drive. Fath o'n nhw'n dweud. So be, dwi'n enjoy y gema. Fyddwch chi sbio gema fyny. Legend of Zelda, dio. Ocarina of Time. Dio, mae'r gael ar Nintendos. Ar gymell o. Anyway, mynd go iawn dan, cos dwi'n chi eisiau pi. Wyla i chi, dim echa am y thebyg. So, goodbye.